2011 by'okwezi kwa mukago omwaka gwa 1998 abazahambukye ba Allied Democratic Forces bakarumba itendekero lya Uganda Technical College Kicwamba omu district ya Kabarore bitabe gikinana kandi bagaruka babuzaho n'abandi abari kurenga muri Ghana. Abazahambukye aba bakakinjirana bejo muri za domistries zabo ezabire zurumuka haya kabarega hamwe na mugurusi bwanyuma bazitekaho umuriro. Rugaju Johnson wabira imyaka 23 y'obukuru bw'irobwe kandi ari kutwara ishomero rya Carpentry and Joinery akaba ari munayitebe kanisa kuzo mu kushoma kwa kasheshe nuko abazahambukye abakwija nyo mumuri kurugamo ubu bakatubanzamu emundu amasasi hati amaso bagateiremu nyowe ntakwatubwa hisasi nalemu hati beja bateka mwemiro hati kuteka mwemiro bakateka mbantu banza petrole naturuka nyowe na teleglasi mtebuna rabamu na jaheri hati ya jahonondo mojo kweta mbabazi prosper nawe jampondire na bizman Eric nawe jampondire mudomo yange kikaya sauce twakoreki twaturukamu hati buri muntu yerukokwe ubwo bwahataine emyaka 8 y'obukuru hamwe n'abana 8 kandi nagira ngo abahekera bakabakinjirana nuko kosi oburaro babiri nibararamu hati tayija twaka batutekanka mu marwaro abandi babatwara batembye ensozi tukabatwine ebintu ebindi byona byashyera mu mudomo hati aho batuteka buhinga hospital batujanja batwamarebera bisatu bija batutabara ninyi batwara mu Lab Hospital okona kwija bwanyuma yo kwatebera huri byedesa kagera bamo konkogo na hata kinenko jozo morro omugongo gwe. Everyone was helping himself for herself. By that time me as I tried to run towards we had the eucalyptus forest down there, but we had a fence. Even a farm there at the college across the road. I tried to move, rolling ourselves, moving down because of gunshots fearing. We ran away toward that forest, so the eucalyptus tree. So when we escaped there, we survived there, we waited for that for a long time, waiting for the rescue because we know that the Moti barracks is nearby. They are going to be restored very soon. Ababaraba babasa kuba batunjura umugisha gukona konka we mutabano wa Gunora Charles omutura wa kandi mu district ya Bunyangabu no mu muri ababayo cibwe kandi bakazikwa hitendekereri. We went there to was ashes. Igadi iragwire liona likaba iragwire kibuto just ashes. We didn't identify. Okay, we identified only one body. Ya very identified umuntu umwanaka akaja kora mu idisa binigola byasha hata sigaro mutu so no manyira ati you can see the face echo kureberaho kabanyaka Jennifer mama wa Johnson nagira ngo mutabana kagere kizubaha muto kusyana hati gukanda na hata na kirebe Ruishe Patrick Kachanga ubyamazira kusisikara na amagezi gakiya habukwa no bwari atene cyone cyakutugasira kandi stiro nko muntu wo kubula munsi wina kutunga umuntu rurakulinda akatunga umukazi ruhanga yamuhereza kuzara aina abana abakukanka abana kamunana kandi kurolera kwe muzeni wabe nahendeka abokwa numurora tene cyone cyasubira kwa nayo kuora. Johnson na Alfred baragarukire hishomero ko yongerayo n'amashomo gabo kandi abantu babisubwaho mu bari kutunga omucyaro. Anywhere to go. Since then I started suffering, no income, no job. I've been doing by this usual work of cultivating the small land we have, but I was given to by my father. That's why I get the food. Tutaga government tuyambe. Bintu bitu bukashya na abandi abazaire bakaferwa abana babo nsaba Museveni atuyambe bantu binyure n'icyo tubeho abazaire bano bakondolera ndiya nsaba Museveni atuyambe n'icyo baturoli nk'abandi myaka 25 kuyacyenda na 8 abantu bajiranga government tebafiireho ngukante kashyikiriza gaci yaraganise okubashumbusha myaka 25 enyuma gasha kwa Agacencwire.